Juthai le gurau jeneni video ni skelam joladu. Jeni de ang Jerusalem haning dong. Ode duha de porong. Duha jing Jerusalem old city ora thangrada. Golgotha seba hathani ha mas khlaima. Ode bani ni ske bulang phanang bodada. Ibu video ni skelam joladu. Ibula ani no. Dong bai go phai ka. Thamai jangge de. Golgotha la naji skala bulabu hathani raha Jisu ke dikthaiyaba duhade skang labu hading leima stongba ora Jisu ke dikthaiyaba chibo duhade ora bikho dang dada krep jaji clipung tharga bikho ke di ma stong ora ode gaba shaning Jisu ke phibyaba hathani bu dongba ode Jisu baijaphinbani Mary Magdalene jang goron laiyaba hathani bo ora gaba shaning dong bujaga krep duhade bikho masih bikho gede dong un bishing ha dong thab bokhe duhajing nai hinang Odehe orajing mas bokhe ma bishing ha video laba mainang maya mi chat ka bo mai du skala ni skebo funori hanang Israel ade gari ni number plate butuh gurmus hai. David's village. Era there, nice. A nice residential area. So we are going towards the old city of Jerusalem. We can already see the wall, the old wall of the city of Jerusalem. That's the gate of Jaffa. We'll be passing through that way. And here we have a nice globe. Go up some more. An lu ro de yahonha siko ang che video lanang photo da phaida laba. So my friends are still behind me. I just wanted to take a video peacefully, so I came ahead. Oh, now we are reaching the gate of Jaffa. I'll show you. Nice little park and a beautiful place. This is the gate of Jaffa. So we go to this gate. We are on the way to the Holy Sepulchre, Golgotha, the place.
the Jenny Father Director. Supaya ka. Science ka deh, berana dukan kul thalang modal perang se kuliah kok. Lugurau jing supaya ka Holy Sepulchre Church siapa Ibu Bikho ni bishing hadong Golgotha Jisu ke dikthaiyaba hathani Odehe bokhe phibyaba baijaphinyaba Odehe phiman skang ha bokhe bun mangathi ke shushayaba hathani bodong doha jing Ibu Bikho ni bishing ha thangna. Ibu hathani de Golgotha eraha Jisu dikthaiyaba. Ibu hathani thipa Jisu ke dikthaiyaba. Kadani longthai ke dusushi musi dokhayahi ileteng dukho. Ibu hathani ke Calvary botsire. Ibu longthai basau hade sebelai skade Jisu ni mangathi ke phibyaba ha phibyaba ne salaiba. Jisu ni phibyani
Jisu khela Good Friday khali dikthaiyada erha phibba tskabo Haitsbari khali Easter Sunday khali bu baijaphinba bokhe resurrection tsire. Ibu thong pukjo hade Jisu ke dikthaiyban skang ha Jisu ke era khada shuba stu. Ebo hathani de Jisu thihi baijaphinbani yahonha boni yahonha Mary Magdalene jang goron laiyaba hathani ibu boni mangklongni prang jainya. Eraha Jisu jang Mary Magdalene goron laiyaba ke nudu. Ibu de Jisu baijaphinbani yahonha boni buma Mary jang goron laiyaba hathani jini de eraha jini Catholic Bikho ma shitong. Odehe ibu khela Bible hala rebya tskabo eraha uli karmodong oral tradition. Ebo Bikho bishing ha tongyaba masi chapel ike chapel of Saint Helena tsire. Saint Helena la Roman Raja Constantine puni buma. Ligurau jini ha jing na ika Ebo Bikho ke eraning Jisu ke dikthaiyaba Odehe bokhe phibyaba ode eraning bu sidada baijaphinba bishing hade kisade under se nishtikana nuya mitse tskabo jing Christianrau khlaihi ode sere Jisu ke mane do jin khlailai bu chening Gathar smachade muluk ha him Gathar Jadauthauyaba hathani jini ha ang blaidu sini ske phunoka asatala do nishboi ke nodada shamit stopa ibu hathani labedehe jini de ibu video ke ran samna kibin musanga kibin hathani ke ar nailai nangko ibu Jerusalem ke